waro neliang yonga nga wana negasi ne bentawo appeal ya ki konfundro yong i kam tam ye gitu dang dep ya class 12 exam yong i wa kamu detiki wa hadin ke notification naga Ministry of Education wa implement no ki ya kenika CUET ka Common University Entrance Test wa hagani wa waro gitu ki kena wa join university happy appear ya kenika entrance test kenang yo admission tengah kwa open tu ya ki kon control yong i dang dep yo pure puthi yong ki wa kani to chim khia ba ka ni bhai le kani katkam ke guideline ko wa ladam appear pi ya kenika entrance test man go ku chutom ba yo ki ya ki admission hati ni university te ngane te daw ma pentu bat banjuro wa usnya bha pi chim khia ham yang ye class date ne ba kamu de tipi to class date de jan pa gon ruterik yang benai mi to class date te ham yang ye class date dem te spread ye ganika news le wa to wa hodam ne ba pai hadin le de wanan pi che i kam ginong mi khmat le ne ba gani to ga guideline na central government wat i ginong mi khmat le daw ye jarap ye pi te ne te daw nga api lo kan tuo na do ki khna skor hado ki bai ki pa wa usnya bha pi chim khia dem te yo pha pi ya ki khon ki ti yong pi bat kam jo le tu khna skor yo u appear pi dem ne te u submit pi ye ka form yong pi yo pi appear ya kanika entrance test wa khut ki ka CUET kublai